Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure nerutende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya munani mu kakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomakomeye y'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda byitegurwa mu buryo budasanzwe. Nibijyanye na systeme yo kwisubiza ibice igisirikare cya FARDC cyambuwe, ibiro bikaba bigiye kuba bigizwe muri rukomeye n'abanyakolombia, abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC. Nimuze turebera hamwe zimwe muri operation ndetse na strategie militaire ziriko zirategurwa muri operation Epave Noir, igikorwa kidasanzwe kiriko kirategurwa. Amakuru tugiraho nuko hari na operation de récolte territoriale iriko irategurwa mu bice bitandukanye Uvira, Munanira, Kayanja, Kibondwe. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko FDNB yashyize ibice bya Kalungu, Kitara, Murongwe, Muheta, Gombo, mu gihe FARDC nayo yamaze kohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe zimwe muri strategies zikomeye ziri gukoreshwa zirimo Moavre de Insacrement à double terrain, bikaba rero ari ibiri gukorwa mu bice bitandukanye birimo yitwa Kibondwe, Kavimvira n'ahandi hatandukanye, werekeza mu majyepfo yitwa Katongo, Muheta n'ahandi hatandukanye. Turaza kandi kubabwira neutralisation des lignes logistiques, aho bitangazwa ko ibi biri gukorwa biciye muri opération de sauvetage, aho rero bitangazwa ko ibingibi bizagirwa muri n'aba Black Water muri axe logistique. Bikaba rero bivuga ko performance do retrivalente mu bice bya Munanira ndetse na Change na Katare bigiye kwitabwaho. Turarebera hamwe strategie yitwa guerilla électronique et surveillance aérienne, aho bitangazwa ko hamaze gutegurwa drone zajya zigenzurwa ndetse zigakoreshwa n'aba bacancuro ba Black Water. Ni mu gihe kandi bizakorwa muri barrage électronique iri kwirategurwa. Hari kandi intercepteurs communication ennemi mu bice bitandukanye by'umwihariko mu rwego rwo kumviriza ibiganiro bijyagwa hagati y'intwaza ngabo zizasarambwe. Hari kandi operation de penetration nocturne, kwinjira mu bice bitandukanye mu masaha y'ijoro. Ibi ni bimwe mu byo biri gupangwa, harimo unité commande yamaze gutegurwa ndetse na reconnaissance en profondeur igomba kuba yatata imiterere y'umwanzi ndetse nuko agenda. Mu gihe kandi bitangazwa ko mu bice bitandukanye hamaze gusakara amakuru nyuma y'uko bitangajwe n'umuyobozi muri AFC witwa Benjamin Mbonimpa ndetse na Colonel Nanga, aho bavuze ko ari ubushotoranyi buri gutegurwa nyuma y'uko FARDC iri kwegereza ibirindiro byayo M23. Biravuga ko rero kuri ngubu hari amakuru ibanga avuga ko hari repere strategie gusubira inyuma ku bushake byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bitegure urugamba nk'uko raporo zitugeraho zibigaragaza. Turaza kandi kurebera hamwe ibyanditse mu nyandiko ikomeye yiswe zone de repli tactique twamaze kuronga ngaha. Turaza kandi gusasangura byinshi kubiriko biragenda bivugwa mu bijyanye na Signal Front ndetse na Coalition Régionale l'Institut nkuko bigaragara ngaha. Turarebera hamwe kandi renseignement stratégique, intervention directe ndetse na neutralisation des chefs militaires de l'ennemi. Nimuze tubane kuri page ikomeye aho turabira hamwe amakuru akomakomeye aba agezweho kandi yizewe arebana n'umutekano politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, cyo ndasabone wiyongere mu muryango w'abadahema kubana natwe ngaha muri aya makuru. Reka dutangire n'amakuru mashya agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri ni kwigenekerezo rya munani mu kakaro umwaka
2025 aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro b'ikigo cya Blackwater bamaze kugera mu bice bitandukanye ibya Uvira. Abambere bakaba bafite gahunda ikomeye yo kwigiza inyuma za Sarambwe zimaze igihe kinini zigarura ibice bitandukanye. Amakuru y'iperereza amaze kuba yajya muri DEMIAP ndetse na Service Nationale de Renseignement aragaragaza ko ingabo ziri ku murongo w'imbere mu bice bitandukanye mu gace kegereye Kirungu, ahegereye Katare, ahegereye Kalungwe, ahegereye Gatongo, ahegereye Muheta, Gombo, Kibombwe no mu nkengero za Uvira neza barahari. Ni igikorwa kandi cyamaze gutangwa aho altitude ya -263.58 akarongo kaberamye 28 akadomo 75.26 yamaze guhabwa abashinzwe coordination za drone kugira ngo iyi drone itangire igenzure ibi bice. Dore ko izi drone zigendera kuri izi coordonnées, ikaba rero kuri ubu ngubu bivugwa ko ibi biri kugaragara ko iyo operation irahera mu nkombe z'icyaga cya Tanganyika mu buryo bwo kugota ahari amazi mu rwego rwo kugira ngo bacunge ibice bitandukanye berekeze Goma nkuko gahunda ikomeye ibigaragaza. Mu mitegurire y'iyi gahunda hari kandi biri gukorwa bizwi nka encyclement tactique, aho bivuga ko ingabo zifatanyije ziri gutegura uburyo bwo kugota imisozi yo mu bice byitwa Kirungu, Kitare, Kalungwe no mu misozi ya Kayanja na Munanira bagamije gutatanyiza Sarambwe. Hari kandi gahunda strategy igamije gukumira AFC kubona imfashanyo, kuyibuza gusubira inyuma, kwitandukanya n'abandi bivugwa ko bayihaga ibijyanye n'umusada. Hari kandi gahunda hari kandi ikomeye yiswe Frappe Cible. Iki ni igitero cyihuse ku birindiro bikomeye aho bivuga ko bagiye kohereza missile de précision obsérière ndetse na artillerie Londres hamwe na drone de reconnaissance mu bice AFC yari yarahinduye ibirindiro bikomeye mu rwego rwo kugira ngo babashe kubasubiza inyuma. Hari kandi bijyanye na guerre electronique, Blackwater ikaba yabinyuje muri systeme yayo yise ACM yahagaritse itumanaho ry'imbere mu ishyamba. Aho abasasanguzi bavuga ko iyi ari jama tactique à protafite zikoreshwa hifashishwe cyane cyane kuburizamo amabwiriza yo ku rugamba. Hari kandi reconnaissance infiltration, iperereza ryo mu ndiba cyase iperereza ryimbitse aho FRDC n'abarwanyi b'inzobere muri FDNB boherejwe mu mashyamba yitwa Change, Gombo no mu nkengero zayitwa Kitare bashyiraho imbunda zihanitse Almediza Disamule bamenya aho ibirindiro bya FC biri mu rwihishwa. Hari kandi contre des routes, kubuza amayira kuba yanyuramo ibikoresho, aho bivuga ko rero imihanda Bukavu, Uvira, Fizi yashyizwe mu maboko y'ingabo zitandukanye. Hari gukorwa ibizwi nka checkpoint mobile, patrouille mixée, Ford véhicule et de civile. Ibiro bikaba bigamije gukumira imfashanyo ishobora guturuka Irucuro cyangwa Imasisi izaniwe iza Sarambwe. Hari kandi gahunda ijyanye na asate amphibie, igitero cy'amazi aho FDNB ifatanyije na Blackwater bivuga ko bagiye gukora igikorwa cyariye cy'amazi yifashishwe bateau blindé mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bacungera umutekano mu cyaga cya Tanganyika, kuko bafite impungenge ko naho ashobora kuzaturuka uwabagamije kuba yabakubita babaza nk'uko amakuru adushyikira abisigura. Hari kandi operation yitwa physiological operation yifashisha drone zitanga tracks cyase SMS n'amakuru y'ibinyoma yatangwaga kuri radio zitandukanye hifashishwa uburyo bwo gutangiza morale bwo kwangiza morale y'abarwanyi biza Sarambwe. Amakuru adushyikaho nuko kuri uyu munsi wo kuwa kabiri akomeje kugenda hagaragara impinduka zikomeye ku rwego rw'igisirikare mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, ikaba rero ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitandukanye. Ubuyobozi wa operation yabwiye bamwe mu bari mu rubuga ruhuriyemo intwazanga bati uru rugamba rw'akarere ka Uvira rugeze mu gihe cyarwo cy'iherezo. Ndashimira buri umwe witanze kugira ngo dukumire umwanzi ushaka kuduteza ibibazo bikomeye. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse ibyanagaragajwe na raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye UN experts yashyizwe mu bikorwa bihambaye, bagaragaje ibibera Kisangani, Kinshasa ahabarurwa abacancuro barenga
120 bashinzwe kwita ku ndege z'intambara avion de combat ndetse na drone za gisirikare. Aba bacancuro bakorera ibigo bibiri birimo Congo Protection ICP, aba rero n'abarinda ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, benshi bakomoka muri Romania, baje kuva muri iki gihugu berekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nyuma y'uko guverinoma yafatwaga igenda ikubitwa mu bice bitandukanye. Hari kandi Agamira, iki ni ikigo cyiganjemo abatekinisiye bo ku rwego rwo hejuru bafite mu bumenyi mu bijyanye n'indege zitagira abapilote drones. Abo muri Gamira nibo bagenzura ubu bakiri mu gihugu, aho biganjemo abakorera Kinshasa ndetse n'Ikisangani, gukora maintenance aliene, gusana no gusuzuma indege, gutunganya drone CH4 ndetse na system ICR, intelligence surveillance and reconnaissance. Hari kandi gahunda yo gutoza abasirikare ba leta mu bijyanye n'imikoreshereze ya systeme de arrière na nihabite, nkuko biriko biradushyikira ngaha. Ibikoresho bikomeye by'ikoranabuhanga bikomeje kugenda bigaragara, biri kugenda byoherezwa mu bice bitandukanye by'umwihariko Uvira ndetse no mu bindi bice bya teritwari ya Rucuru. Hari kandi kuzana CH4 cyangwa se Shegundu Rainbow 4 nkuko bigaragara. Hari drone kandi zakorewe mu Burusiya ziriko zirazanwa, zishobora gutwara ibisasu birimo missile air source guided bombs, ikoreshwa cyane cyane mu bikorwa bya surveillance tactique, gucunga imyitwarire y'umwanzi ndetse na frappe alien cebre, gutera ibirindiro byatoranyijwe. Hari kandi biriko birategurwa biryanye byitwa MQ9 Reaper, bivugwa ko ibi byazanwe na Black Water drones, zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero kuva kure ndetse zikaba zishobora gushyirwa Kikasangani zikaza kurasa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Zifite kandi systeme de electro-optique cyangwa se infrarouge, systeme electronique warfare, zikaba rero ziri kugenda zestarwa mu bikoresho bitandukanye. Mu gihe kana makuru adushyikira ngavuga ko isaha iyo ari yo yose suko 25 ishobora kongera ko gogwa ikirere igateza ibyago abaturage. Indege ikaba rero ishobora kuba yakora ibizwi nko kugaba ibitero ndetse ikaba ishobora gutwara missile guides bombs inflammation n'ibindi bisasu biremereye. Biravuga ko kandi ashobora kwiyambazwa Mirage F1 Alpha Jet, bikekwa ko biri mu bikoresho FRDC ishobora kuba yatizwa n'aba banyakolombia. Indege zigenewe air support rapproché, bivuze ko zizafasha ingabo ziri ku butaka, zikoresha systeme de visée laser n'ibikoresho by'itumanaho rihambaye cyangwa se rifite ubuhinga bwa none. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nyuma yo gusobanura muri iyi gahunda, yahise rero yinjira mu bufatanye n'itsinda ridasanzwe ry'aba bacanshuro. Hemejwe ko rero hari centre de commandement electronique Kisangani, ahahurizwa ibikorwa byose bya drone, itumanaho hagati y'ibirindiro by'ingabo, guhagarika itumanaho ry'izasarambwe nabyo bishobora gutegurwa. Hari kandi gutunganya satellite miniature na ndetse na nani satellite zigenzura urugamba, harifashishwa satellite zohererezwa mu kirere, bivugwa ko zishobora kuba zikorerwa muri Colombia kugira ngo zirinde kwizasarambwe zakisha mu mashyamba, zibashe gutanga émergence thermique et infrarouge nkuko biriko biratugeraho ngaha. Hari kandi gahunda ikomeye yo gushyiraho airbase avance muri Goma ndetse n'Ikremi, bikaba rero bibyagerwaho mu gihe baba babashije kwisubiza ibi bice bambuwe. Haravuga ko kandi hari gukorwa dépannage rapide des drones, guhindura payloads, ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa kuri drone. Ibiro nibyo aba basirikare b'abacancira 120 bahugiyemo muri iyi minsi. Ibikorwa bya physical warfare nabyo birimo gukwirakwiza SMS z'ibihuha mu mashyamba, mu nyeshyamba, gukoresha drone zitanga tracks cyangwa se ibipapuro birimo amagambo agamije gusenya morale, radio zihariye zikora propagande de guerre zirimo gukwirakwiza amakuru y'uko izasarambwe zacitsemo ibice, gutangaza ko abayobozi babo batorotse, gucura amatangazo y'amahoro babeshya asaba abarwanyi gushyira hasi intwaro n'ibindi binabyo biriko birategurwa ku ruhande rw'aba bamaze iminsi bagaragara. Ariko hagati aho hari andi makuru make dusamira. Ushobora kwibaza uti izasarambwe zihagaze gute? Ese kugeza ubu bo ni gute
bazitwara mu gihe bagabwaho ibitero. Ibi nabyo hari amwe mu makuru akomeye twakiriye mu buryo bugoranye, aho twabonye ko izasarambwe nazo ziticaye ubusa, nazo zikomeje gahunda y'ibikorwa bya gisirikare. Reka turebe duhereye ku igenekerezo rya 6 umukakaro 2025, aho umuvugizi w'uru AFC Lawrence Kanyuka yatangaje ko leta ya Kongo iri gukora ibikorwa by'ubushotoranyi bihungabanya mu mahoro, birimo gukomeza kohereza ingabo ziri ku rugamba renfort military, gukoresha artillery rodre, ibikoresho by'intambara bikomeye mu bice bituwe cyane, kwirengagiza amasezerano y'imishyikirano iherutse kutangira i Doha muri Katari. Kanyuka yagaragaje ko gukomeza kurasa mu bice bituwe n'abasivili ari icyaha kibasira inyoko muntu, crime contre l'humanité, kandi ko AFC ifite uburenganzira bwo kurinda abasivili n'ibirindiro byayo, ibyo yise zone stratégique défensive. Igihe rero cyose ubusugire bwakomeza kugenda buhonyorwa, izasaramwe ntizikiri mu mwanya w'ubwitonzi. Amakuru yizewe yemeza ko igihe mu gihe cy'amasaha 72 ashize iyi mitwe yakajije ingamba mu bikorwa byo kongera abasirikare, kwimura ibikoresho n'ubumenyi bw'intwaro mu bice byinshi harimo Nyamitaba, Bunagana, Tongo n'uduce twa Rucuru no mu nkengero za Kishije. kandi bivugwa ko hari gukorwa deployement de troupes fashe kohereza ingabo mu bice bitandukanye. Biravuga ko AFC yohereje intwaro n'ingabo nshya mu bice bitandukanye mu bizwi nka deployement rapide zaturutse mu bice bitandukanye. Irikirwa mu bikorwa rya doctrine militaire renforcer axel, bivuze gukomeza intego ziri imbere, renfort des lignes avance, gutera ingabo mu mashyamba ya Virunga mu buryo buzwi nka operation de couverture, gupfuka icyuho cy'umwanzi. Hari kandi gutegura reserve stratégique, ingabo zibitswe inyuma ziteganyizwa kuba ziri buze gutabaraho rukomeye. Ibi byose zasarambwe mu mayera akomeye ya gisirikare bakomeje kugenda babishyira mu bikorwa umunsi ku munsi. Biravugwa kandi twamaze kwakira amakuru ko hari gukorwa mobilisation logistique renforce, guteza imbere ubwikorezi n'itangwa ry'umutungo n'ibikoresho, aho bivugwa ko izasarambwe zakoze bizwi nka transect domination, kwimura amasasu mu ruteri n'ibindi bikoresho bikomeye birimo imbunda za 12.7 mm anti-aircraft guns RPG-7 FM mag fissile mitrailleur de rivatarma, ahashyizweho rero ibigo bifasha mu guha ingabo ibiribwa, imiti n'amavuta ya moteur diesel militaire. Hari kandi kamyo burende, imodoka zirinda amasasu zajyanwe mu bice bitandukanye zagiye zamburwa igisirikare cya leta. Mu gihe kandi ari gukorwa renfort de renseignement militaire, aho rero izasarambwe nazo zamaze gutangira kongera imbaraga mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutasi mu bice bitandukanye, aho bivuga ko bari gukora operation de infiltration, abagenzuzi n'abasirikare b'inzobere boherezwa mu bice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya leta FARDC, aho nabo bajya gutata amakuru kugira ngo babashe kumenya uko FARDC ndetse na FDN biteguye. Hari kandi observation aérienne, aho bivuga ko hakoreshejwe drone z'intambara mu kureba uko FARDC yubatse igisenge cy'intambara stratégie défensive. Hari kandi réseau de communication chiffré private, aho izasarambwe zirimo gukoresha uburyo bushya bw'itumanaho rya satellite sécurisé communication système, bituma amabwiriza atangwa n'intwazanga badashobora kumvirizwa n'uwo bahanganye. Biro kabari nabyo ari byo bari gukoresha kugira ngo babashe guhangana cyase guca intege ibyo FARDC nayo yakora. Hari kandi gukorwa operation intérêt, igitero cyo gufata umwanzi hagati. Iyi ni strategy yifashishwa aho FARDC yagiye mu bice by'ingenzi nko mu bice bitandukanye, aho bivuga ko izasarambwe zamaze gushyiraho unité de choc cyangwa se strike force imbere. Hari kandi force de contournement ku mpande, bagakora igikorwa cyitwa encerclement kugira ngo umwanzi afatwe agoterwe hagati. Hari kandi combat asymmetrique renforce, uburwanyi budashingiye ku mirongo y'intambara. AFC rero ikaba yagikomeje gukaza guerrilla tactics, harimo embuscade, gutegera FARDC mu misozi y'abitandukanye iberamo imirwano. Hari kandi bizwi nka épillage explosive, gutega ibisasu bitunguranye mu mihanda itandukanye. Hari kandi tir de harcèlement nocturne,
kurasa mu masaha y'ijoro nabyo bikaba bishobora gukorwa mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko nabo biteguye kandi bataryamye atari ibirwari. Biravuga ko kandi nabo bari gutegura systeme anti-drone kwirinda ko drone za FARDC zakomeza kuvogera ikirere cyabo. Hari kandi poste de observation avance kureba kure mu bice bitandukanye FARDC irimo. Hari kandi zone de appel logistique aho bivugwa ko byakajijwe hitwa Kishishe Gisiza, ahakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abasirikare bariko barakora ibikorwa bitandukanye bijyanye n'uko umutekano wagaruka. Kugeza ubu kandi hari systeme de alerte précoce AR warning gukoresha radio n'utundi dukoresho dutanga ubutumwa igihe hari ikigaragaye kidasanzwe muri ibi bice. Ni nuko dusoje cyo ndasabone wiyongere mu muryango mugari wa Dema kubana natwe mu makuru akomakomeye tubagezeho ngaha arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.